MeghalayaPost.news. Kakasi Student Union KSU mentakasi kalapelong ya kejengya pajba da kiar syaka harungkat kilamayong ban penpau kejeng persya ahlor kejeng menti ke sorkar ban penurlong ya kisan tali kimat jeng dawa ya kejengya pajba da kiar syaka ke KSU kelas sedang naduk jaya balaya ling ba kasrok ba Shillong Guwahati dan keti nong temai renja umpling nong mensong saufurlong polo gofling ba lapenkut biang hajayau. Hagani kejengya pajba ke KSU layo jengtip bakiladon katu keningut ki barjela ki belasasyo henritat haduk menta empatla ban pensisya haduk kanungut ki bre ki belasasyo layo jengtip ru bakawi ke kali sorkar Bolero kebadan yu number ML01 henri San R kelas Shah Thang hamolai nong mali ke kali kit ya ki mar jong sipai kebadan yu number JH02BB nyau sao prasan kelas Shah Panpra hapulu kawi ke kali Scorpio kebadan yu number ML01A sao kelas Shah Kawang Maw. Lasak hiru ya kejing syatiat ki kali sorkar jela bat ki kali sorkar India kali bomday nombor plate ML ki kali bad arsyaka jom ki beriu bar jela. Ya lenti lah dia suan bet you bet sini ha la so mama pula la bom lagi tu ki baju kenam ta Kali sungai lah. Masalah ni lah. Go back! Everybody go back! MeghalayaPost.news.